Hadin balada penyo ya ki vote berbalapan bana job ya ki kertong na ki kenhun saing pertai beper bat ki kertong shimet apo karihi borok kawai da katunat Election Commission of India henen gasi ka sautru jeleu ya kisan spa supply gisit MP salok sabah apo karihi borok kawai menta na kalian ki artli kenhun ka NDA ber ka India block kedang don hapdeng kalanti ke berjuat hikhat banyo ya ka majority banyo thau sarkar Walang ke parti ke BJP ke beliau aspa asapau tuli geset ber ke kongres kenai penai tuli geset bar haba kain lang barok kiba ke parti BJP ke layo ya ke jengkersian kadang long tang arspa Andrew Pusau set kat ba ke kenhun India Block ke layo arspa San Pusau set kumsa don kam banyo arspa nyo pa artam tuli geset banyo thau sorkar kumta na kabanta kini ki artli ki kenhun ke syong hakarai bakadu jong ki artli ki kenhun saing pertai ke JDU Kablai lam kemat da Nitish Kumar bat ka TDP da Chandra Babu Naidu kiba kini ki arti ki parti ki dan arpo pratli ki set lada khainglang kumta lada kan kersan ya ka BJP ha ka Shatri jong ka NDA kala bantau biang ya ka sarkar Henry lada kini ki arti kin kersan ya ka kenhun India Block ka bamenta kelan arspa san South li ki set kala sendan bantau sarkar bat ka BJP kandu ya ka jingsen syar berkan hap bansong ha ka liang persya Henry habapai seki kubor mentagasngi ke bangila ban UI ke longba kini ki ar parti kila ban ai biang ya ke jengkersian ke jongki bat ke BJP ha ke kenhun NDA bat kane ladakan urlong klempep ke sarkar balam kemat da ke parti BJP kan yo ban thau biang ya ke sarkar ha ka wat ke balai bat unaran Ramodi unlong kumbu prime minister ha ke sin ke balai bat unyo ban sensyar biang ya ke India barok kawai Handai ke kongres bat ki parlok jongka ke India Block kinlong hakal yang persya. Susuk ki kebor ki leitu bau Narendra Modi bat ka kenhun jong-u kinsa simsmai ha ka pratrik ujeleu kum kinong sensyar ya karihi borok kawai harin ka jing ai jing kersan biang ka JDU bat ka TDP ya ka NDA.